Hey, All India Radio, Mizo lani Chanchinthar achir tu silian sang puya. Governor PS Sridharan Pilayan Padma Shri Award dong tu pulal biak thanga pacho prominent journalist alom pui. MAD sin no VC panga by election a BJP in seat soman la MNF in seat humman la thung. Finance Minister Nirmala Sitharaman chuan Vain Khan Lok Sabha kum sangni somni pakhat chunga sarkar le puisum rom man union budget apart. Governor PS Sridharan Pillai chuan Padma Shri Award dong tu pulal biak thanga pacho prominent journalist chu Ras Bhawana thingpui roine na lompuya lompuna thujek baka tangka fai petel bokani Governor PS Sridharan Pillai chuan India ram mi pui viable cha samthum polizinga Mizoram mi panhi India rama wantlang in choimona sang dong thei anni chu thilro pui takania an chuanom emani atia pulal biak thanga pacho chu hunrei tak mi pui rong bola thei top chu thin tu ani Anna tho thatte Rashtrapati Bhavanin anlo hri an choi moi chu thinung takin alom pui ti asoya pulal biak thanga pachorong bolna chu state mi puila India mi pui tan ani mai lova democracy tan rong bolna ro pui takani atibok anna tho thathi Mizoram mi pui le atho pui chanche mumi te zongsong tan in chuan thamani ati pulal biak thanga pacho chu na suang to ngai mi lo choi moina adona wangle abe sei ngai lo governor lom puina le du sakna Ras Bhavana adong chu thinung takin alom ti asoya he choi moina don theina na thopui chanche bumi te zong pungbom na le ka ishwana lom thu soyani athopui dang Association for Volunteer Blood Donation AVBD Mizoram le Mizoram Social Defense Council ta point the to pinan for sanga choi moina sang tak adon thei pha ani ati Mara Autonomous District Council MAD sin noya VC panga by election nimin khan ne ni ni zan ver khan result pon fel ngala ni seat som pathum in chu in BJP in seat soman la MNF in seat hum an la ve thungani seat ni omna si ha YP Shria candidate pasari omin PJ Shil thangi MNF le pukel rindika MNF te chutlinga pon an ni seat khat omna si ha college vai trua candidate pathum omin puti valley MNF chu ne ta ka thantlin ani seat khat omna ka chau east trua candidate pathi omin puketi laikho BJP chu thantlin ani seat nga omna Zaino wana candidate pakwan oma BJP vek thantlin ani Chanchinthar te hi PhD bero pani Pubiti sabai puviti sachua puje zabuale PST nia sote anni sidli omna khakia candidate paruk omin BJP vek an tlingboka tlingde chu pu elaiku pubi mana pu vabei do sale pisia tlaite anni Vain Khan BJP Mizoram chon thu semin nimina MADC noya village council panga by election nei zota ka BJP Mizoram in seat som pathum oma seat som anne na an chang thei chu Mizorama nasdakin BJP ma ason zelti alang ti an soya Hein khan result hen visin khan pilo tura po kongro asul he donin an soiboka thingtlang mi ten Mizoram sarkar to te arin na an nei chaw to hleni ti alang mek ni na soibok BJP Mizoram choi manifesto manga mi pui ne na inzorna te chuan omzia anei thin lo wangin mi pui beidongin an rum tran to nin an soiboka CA po mi puin omzia an traffic tran to Mizoram a huam lo mai baka politics in be na mai ni ti an hufia tran ta chu BJP Mizoram chon lom an ti hleti an soi ani Agriculture Minister Pusilar in Sangan Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region MOVCDNER scheme noya lunglai Organic Ginger Producer Society in Sothing an thar chu metric ton somli chu hawlonga tringna vai liam Minister chon lunglai Organic Ginger Producer Society te hmalak na fokomati thu soya bule thai en kolna chemical fertilizer le lo tha na damdoi mana sa chu ave tak zet thu soin heng te hian leilung la boruak ati chet mai ba ka mi puita risena thui takin angoni atia Ramchang kangsok ti dan ne mi pui risalna ta na poimo tak organic farming Mizorama war taka kalpui tumani thua soi ani lunglai Organic Ginger Producer Society hian kumsang ni som pasiri tangin MOVCDNER scheme noya hian organic farming ma la in tuna hian khosom pathuma ram hector zaruk som siri pakwa zawa chungkwa zaruk somli pangarukin ma nameka kumsan som pre som ka chung khan so thing ton zali chuang thar chokin lo nei tu ten ansum hubel khom hi cheng noi za somnga chuang ni in chut ani MOVCDNER scheme hi kumsang ni sompuruka central sarkarin India Marsak state prete tan ruam mana kuna thaktu ten kumtin lovata kham khop ngor an thar thin chu hlok jok le omjane joka organic farming manga an thar chote an shala sumla na thajok an e the na nan ruam man ani tuna hian Mizoram kuna thaktu in telkhom farmer producer company sompli din puit in ram hectares singkhat sang thuma zawa lo ne tu singkhat sangli zapri ten ram lom chang changa hian khai khan bik mangim the topin ma an lameka kumin chung hiam
organic certificate an ne thei be sei ni an thar chhuah te chu organic India logo chuan tirin omzani takin sum don an kalpui thei to don ani tuna hin lunglei organic ginger producer society hiam LGA organic industries tenen inrem na ziakin atho khanna tan so thing ton za an ral chuak phot anga ral chuak tur an nei dana zirin redfield taksiamin an ral le zel don ani Nimin Khan Sangao Joint Action Committee malak nein Sangao khotang hruai du te chuan kum samni chuang function mumal tolo Sangao SDO Civil chungchanga Chief Minister Puzoram thanga an hmuwa Chief Minister chuan Sangao SDO Civil ti changklun na tur chu SCDP adani thu Sangao khotang hruai du te hi alo shil nin an soini Chief Minister chuan Mizoram hasona tur development infrastructure tamjok te chu budget da lovin SCDP noya dani thu Sangao khotang hruai du te hi alo shil bokani Sangao khotang hruai du te hian nikum lam khan Sangao SDO Civil tak ataka function ani theina tur hian Chief Minister hena dilna alo thelu to a longkla is bill to MLA HBX Java point nikuma Mizoram se son nei na out chwa puin Chief Minister hena lekha puin alo thelu to bok ani Mizoram sarkar le khovel hun sang sang zo fa ten tang hova zo kut puyan man chu chunzom chome kani a zampui tlang donga zo kut pui Mizoram Chief Minister hova man ani nuwa tun thani som pakhat le som pani hian Manipur Churachandpura nele tura ro manani a Bangladesh zo fa te point Mars thak hian zo kut pui nei turin inbot sen an kalpui mek bok Wain Khan Bangladesh zo kut pui nei dan tur chungchanga Rangamati Hill District Council Conference Room a inron khom na nei ni a he huna hian mun sang sanga zo chi peng sang sang te an kal kim thle nia thu don ani Manipur zo kut pui organizing committee po thu khom to in program pon dong fel to a Manipur zo fa te zinga minister pathum le zo MLA paruk point zo kut pui an tel turan ti chiang to ani Myanmar ta han khopuya po zo kut pui April ni sang ni som hian ni tumani ba ka mundanga po nei zel ani ang Chanchinthar hi All India Radio aizol tanga puan ani Finance Minister Nirmala Sitharaman chon Wain Khan Lok Sabha kumsang ni somni pakhat chunga sarkar sumrohman union budget aphar budget a hian mi pui hrisel na lam enkol nan cheng viable che sing ruk sang kuaro manani a damdoi mantloma zorna jan oshadi kendra chu ramsung district in adin tura rot ania zirna ti masona turin cheng viable che sing kwa sang kwa zathumle thiam thil ti masona skill development atan cheng viable che sang thum da ani bok Swas Bharat Mission tan cheng viable che sing khat sang ni zathum da ania Sarkar in pon lera in tier ti tlebna ODF plus angai poimo thu Union Finance Minister chuan soim heba ka hen jal jivan mission tan cheng viable chenoi thumle sing ruk da ania udan scheme hoya ramchunga thona tum hun sangni somni palima in za siam belani dona in kalponalama masona rural din nan hiam cheng viable chenoi khat sing sari dani thu pc tharamani chona soi kolphe thale renewable energy ti mason nan sangni somni bakhat budget a hian cheng viable che sing ni sang ni da ani thu Union Finance Minister hina tar lang boka lo ne izon na le lo ne te ham thana ti punna tur le kum sangni somni panni a lo ne te sumlak lu ale te ti punna tur malak na bungsom poruk a thenchum budget a hen tel ania Finance Minister chuan tun budget hian atum chu mi pui sumlak lu ti pun le anthil le thei ti punani atia tui har sanna district za malak na tur tar la ni bokin agriculture ti mason na tura sumda cha cheng viable chenoi sompanga ania ni jung manga tui hi chu nan lo nei tu noi som hi te tan tranpuna sumpek ani dona kol phetha ane thana turin lo nei tu te tan ni jung chakna khol na tur ro manani bok thalai ten sanghamana izona thajok ane thenan thingkang thalai te tan sagar mitras siamin sanghamana izong te intel khom na pol zanga din ani tur thu pi se tharamani chona soya Union Finance Minister chon Indian Railway PPP mangin bungrotoi mai thei phurna tur kisan rail din ani don tia heba ka hiam Civil Aviation Ministry and Krishi Udan an kalpui tur thu soibok PC Tharamani chuan Mar Chakle tlang mi te omna district te lutna ti zual tur malakna siamani thu soin nabard refinancing scheme chu ti lanani anga kum sang ni somni bakata sumthe chu tur po cheng viable chanoi somnga pakhat bituk ani atibok voin chonu khan Union Finance Minister hian Rajya Sabha Union budget sangni somni pakhati pharle in hemenu hian venatan in khom ti top ani Chanchinthar chati top na tlang pui Governor PS Sridharan Pillai and Padma Shri Award dong tu Pulalbiak thanga pachu prominent journalist alom pui MADC VC panga by election BJP in seat so manla a MNF in seat thuman na thung Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chuan Wain Khan Lok Sabha kum sangni somni pakhat chunga sarkar lai pui sumro man union budget aphar ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani e